I appreciate it. So unless you feel strongly. Kiuma giikaro gia guthikiriria Macira maria makinyitio mbere ya kamiti no nyumba-ini ya KICC guku Nairobi. Amwe a aria megukinyitio mbere ya kamiti no ni uria urahuranira giturwa kia gavana wa Laikipia Derito Muriithi uria ukinyitio mbere ya kamiti no gugituika ni arahuthira maruri ma Jubilee na mbica ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ona thutha wake kuhotwo githurano-ini kia wamurani kia Jubilee. No Muriithi ni areganite na ndeto ino akiuga maruri make na ma Jubilee mari na utiganu munene. Presidential candidate uria ni ndirauga mukono ni Uhuru Muigai wa Kenyatta na ngwihoka niguo andu aingi a Kenya riu kuona mundu urenda kuga ndigakihurire ndebe muthamaki witu ri no ngakiona ari undu wa magegania muno. Ugi wikorete mbere ya kamiti no ni senator wa guthukio Elizabeth Ongoro uri urarwirira giturwa kia ubunge kia Rwaraka na tigiti wa kiama kia ANC ugituika ni arathukangia mbica cia aria mararwirira giturwa kiu nake. Ongoro ni areganite na uhoro ucio akiuga kamiti ya ithurano bururi-ini ndirahe atumia ugitiri wa kuigana. It is a degenerating situation which might one day end up with no woman presenting themselves for election. Uginake ukinyitio mbere ya kamiti no ni gavana wa Vihiga Moses Akaranga uria thitangitwo ni undu wa kuhuthira maruri ma ngwataniro ya NASA hindi iria aratetera giturwa giake na tigiti wa kiama gia Progressive Party of Kenya. Honorable Raila, he stood, Mr. Chairman, and he told everybody that Akaranga here, who is with us in this room, is a member of NASA. My brother, Raila himself saying that. Who else would say no? Matua ma Macira maya makaheanwo mathaa ma miaraho muthenya wa kana kiumia giki. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.